Shubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Katanat Karep Karyang Jongka Jela Uba Abanti Dor Lengdo. Habay kren bat kinong thok khubor ulaya thok baka sorkar pedeng kalamen jor ban mangda waisbo kerpang nak bentaka jela ulaya thok ru baka sorkar jela kalapen banaban ai subsidi ya ka dawai nak bentaki nongrem shosho ulaya thok ru baka dor jongka dawai sbo kadang khamrem bat kinong rep kin shemshitom bantien dei halor kane banaka liang ka jongu ula kentu yu menteri rangba ban pen urlong ya ka jeng pen bana subsidi jong usembut menteri rangba knang bikinong rep ken amshem jenjar ban thiet ya ka dawai keren ngalada pak syaki prasru katukan ni kilayo ke jing ya kenduk jonga Delhi ya union minister bade jonga agri bad akajuk por ya minister of state bade jonga fertilizer ngala ya kenduk marmar haka arflai terik bad ke jing kenduk jonga ngalada airu daka city daka jingtho syau minister bade pet ya fertilizer minister kena bat kunju yo minister beri jonga agri union minister Thomas Singji te hadin mala dap ai napo da jintho ko bangira napo state ban ai na kamenta ka bidai ba ketika jing don kam ka requirement ngatrai kini bidai ba kini ka copy rungan sa ai pi don kam alor ka jintho ka to na kaliang joka department ka jungi bat kumju na kaliang ka jonga da ka dio leta ai sipo minister in charge jongka agri halor ke jing don kam yang jungi ban pindon kam yang dawai sbo ya katukan ni ki jaka mdai bro state katukan ni ki jaka lingba ke jing don pindon kam joki nong rap bai thung jing thung kum u marap jor ma fi ki jor ki bubun jai bumala kumangala batai tu singi u kubi upan u phul kubi ha borsosa diklem ka dawai sbo kini ki jing thung ki numla ban penmi sibon bat kinong rap jungi habaki rap benta ban shalan ban pendap penbiang nak benta ka jingdon kam aye ngasam ban pendap ya ka jingdon kam khamtam bahwa ki penang pestat lai jongki khon bagi bubun ki jing pendon kam jongki ti dai na takadau hadian mangala de kenduk nga kate kesengi kila kular ban pele ikane bat immediately ngani tu ifi ngai kenduk arfu laitrik ngai kenduk ya minister jong fertilizer but hangtai next day nakaliang jong commissioner secretary jong ka government ke jongi ka agri uladap ban ya keren step kendai stengman ka kendai stengman step kedon ka review nak benta fertilizer hari India brokoi te deh lor kata bat kila amang bat kila rai ya katu ka slot but ya ka jelam ka kedon daga chat ka bejrang man itu ipi jong borok ki state ten rega jelam ka ka long zero tinta kila ai ka requirement jongi kan sa IP ka jing don kam kat kum ke jimpan ke jongi nak benta kan ni ka season ka benta bai dei bakarap karyang kani ka season te ham tharai bakan je but immediately ngau pi ngilayo ya ka jingdon kambero bai dei bosbo nak benta ka jela jongi ginong rap kumangala ong atu singi apuswa bangan le chedali but ke bakongsan and ningkong kalong bangin yo nem yo ne ka government of India kan ai nem ai allotment ka beningkong ai ka dei kata te so komen hadin bangalayo ai ka allotment kat kum ka tuka city ngan sa IP sa pinsay ikan no requirement hadin belayo ikato ngala pentip siapa chief minister baka sarkar India kalarai ban ai biang ya kani ka requirement ka bangi don kam mangi makam de ka babon ngan itu IP kadai ka barang dakhain bat we state dan guna palat but hadin kata haka arpusan tarik mentah lapan mi ya ka order biang nakaliang jongka government government of Meghalaya naka benta ban ai saka subsidi dan namarba hadin bangalaya keren ngala ai ya report ngalai keren bat u commissioner secretary ngalai keren bat u chief minister baka dor kumbalong market kadang rembe kapoi nyo kraspa ka yuria tidai na takadaw ka bapelong bagi nong rep kimpat yo ita ka jing mentoy ka bobon tingas ngoban kam long jing mentoy susu ala request you chief minister dari balong nangila sa nakaliang jong iban ai subsidi kumbala keren da u ba prestun aku tugi mau tugi por blalek la keren nak benta bagin le subsidi dengan ngoban ai kublai ya ba prestun na ai kublai yo chief minister ba hadin ka banglawan sedeli bangla pani requirement ni sutu bakador jongka fertilizer menta hapo ka chemical fertilizer hapo ka state hapo ka ri India bro oi ka dor ka ba kamdei sum ka dor ba menchwa
sandrus pa kalapoi praspa kalapoi khandai spa tingi perkhat alor kini ke AKA bro ba ki nongrep jungi hadin jong ka covid ar snem kalong ke jingdu bakhrap te dangila man kamerap susu iki kan long ke jingmentoy te de alor kata nga soban ai kuble yo chief minister ngala yo bani keren badu ong ban sapunmi sakawi ka notification kumalaong o do deputy chief minister na kabenta ban ai subsidi te kani ka long ke jingjob namar ka ding jing sedang ke jing plelat penalty ngani tu pi kadai ka agri social department ling ba ka jing shong ke jing ya consult na koi ka por shui ka por bat menta pat ong pi kadai jing job namar boleh yu ban nakaliang sarkar kala menjur ban umdai tamban ginwan ra ya kasbo apo mi ka fat henry haka ju ko por in ai subsidi 10% te kani ka long ka AKA ka jing job na ai kublay yu chief minister namar ula shimkia bat ula le ya ka badon kam na ka benta ginong rap ki jongi ten ritang ka wei ka lomba nga kerpa di ginong rap tu hadin bangiyo ay kaning nang ban pendon kam da ka lenti ka badai bat ka lenti ka ba yahap na ka benta banginang ya rengkat wei dei bat kani ka organic nang ba ka state jongi kan long ka jing mentoy bat ka jing job ya ka state jongi bro